Shalom mahubata haganupan. Bapa, inang, niombah nami nama poso pakondak danak sekolah minggu, nariap hita mandihuti pertonggoan ujung tahun bani Bornginon. Sonai homa nasyam na mandihuti secara live streaming bani Yanan Nibei. Terpuji ma Tuhan. Ibere bata panorang das bani Bornginon. 3 jam nari ilopusi hita ma tahun 2022. Janah ipasuki hita tahun 2020 tolu. Tema bani pertongguata Bornginon. Hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema mengarahkon kuria marsitukolon pakon marsipatoguhan apa marsipardeateyon mandopakon parutolon nigoluh. Piga-piga na lawasi pada son nami aima adong doholi acara na patuluhon ruji-ruji goluh nasa tahun bolon ruji-ruji pasal pangarapan pakon tekad pakon komitmen. Jadi sanggah mandoding holi bait na paduahon ase rohma hulobe si namanjaha ruji-ruji sonai homa bani kertas acara na nomor onom adong do izai nyanyian rohani indah pada waktunya holi iwakili niombah nami naratama boru saragi. Ia maholi na mandodingkon nyanyian rohani on. Paima ipukah kita ibere nami panorang bata ase martonggo hita secara pribadi. Amin. Riap ma hita jongjong. Barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Doding. Ibagas goran ninai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa to nina pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Ajari hamma hanami mamilangi ari-ari nami asidapotan uhur na pentar hanami. Haleluya martonggo mahita. Terima kasih mai sombahkon hanami hubamu Tuhan. Ai hasomani anjahai parot hamdu hanami haganup. Das hubani ujung ni tahun 2022 on. Buai donadop ijalo hanami humbamu pasu-pasu. Malas ni uhur hajor giton si panganon pakon parhiowon
nasotar bilangi hanami. Isa dari hanami dohoma, bahat do tantangan na ido pakon hanami, ase dohor hubamu. Tapi lang ay mambahen surut lakah nami. Halani tenger uhur nami, ham tumangdo pangajaman nami bani goluhon. On petuhan, masuki hamma uhur pakon pikiran nami. Halani sihol hanami mamuji pakon pasangapon ham, ibagas partongguan ujung tahunon. Amin. Undul huria mandoding hita. Ipuji hanami ham Tuhan, yang bilan kon hanami do ganuk na binahen muin. Mandoding hita, haleluya nomor onom, ayat sada da subani ayat tolu, hamdo ipuji uhurhon. Ay ahaman na nadonghinan, banay na songbuhon, ganung ibere hamhinan, onay batatongon, todong hita ayat tolu. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan, anggo mardingat hita tongon pasal goluhta ibagas nasa tahun bolon-on. Totu patutdo hita martarima kasih bani Tuhan, halani maidop ope uhurni mangidah hita. Iudud ope hosahta, jana ibere ope naporlu bani goluhta. Maningon yakui hita do, bahasa surung do pasu-pasuni bani goluhta. Panorang on, diar tumang anggo manaili tokin hita hupudi. Naha matongon goluhta bani panorang nadopin. Tongkin nari margati matahun on, anggo hubilang-bilangi buai do hubahen, na hurang mahnipat satuan bolon ang. Hurang ringgas dohanami mangwolsi nama toras nami, gati dohanami lang margahon, panorang buenan do, panorang IPK, hanami la marguro-guro sonai homa marhape. Gati do natangar hata nama nobut. Nama poso aima gereja masa depan.
Tapi kehadiran nami marminggu martonggo age tupuan ni halak Kristen. Gati do gabe lamos uhur. Anggonaidah bani golus siganop ari, bue ope hanami, nalang sanggup manrajai diri. Dop ni madabuhmu hubani pargulan bebas, sonai age penyakit masyarakat. Lang isadari hanami sabotulni tuntunan ni golu hulobeyan on pasti doroh maholni. Persaingan mandarami horja lambin ketat. Halami namasa in buei mahanami madabuh hubani pandolean. Terima kasih matongon hata-hota bani Tuhan. Alani anggona rimang-rimangi ngulun nadopin. Lang ni sakau boy HP ibolusi tahun on. Mengaku dohita hanami bahasa gati dohurang parduli umbani ni umba. Buhe panorang pita ipake lau mansari. Ronsi mandihuti horja-horja para doton. Sipata deardonami sukun-sukun nini omba bandiri. Tapi sorgang-sorgang doni bayen balosni aitene do malepa tongon diri izai. Hambani ai age bani panguloan si ganup ari gate dolang sain napar dulihon mansari lau mansaor pakon Tuhan. Sonai do pa asoman nini huhur parluhon do mansarion. HP hanginaopot kekas huzai hujon ipar boys pegogo anggolang nini tuan in. Totu dolang do pehami tongon. Age selaku bapa hanami pe gatido lepak. Gatido nini uhurhu naupok mana masarion. Ase sukup bohal ni rumah tangga terlebih pasikolahon ni omba. HP age pe boy tersukupi hapurluan sikolah ni omba. Lang sukup HP pitah ai. Maningon do sarihonon jana pikir honon hapurluan ni parton diota. Halani anggugugoh do parton dioni pasti mangasup do holi mandopakon AHP hamaholon bani parguluhanon. Tongon do ganup na isubot na siyam ay jana panorang on mapake hita laho maruji-ruji pasal goluta ibagas na sa tahun bolon on. Hanami pe mga kudu bahasa gati do hanami marlansei uhur bani horja pangidangion nado yondos kon Tuhan bernami. Sipata pangidangion na hinorjahon baru sibar namandalan kon jadwal atap halani roster. Ambah ni ay gati do hanami hurang sirsir lah manoh kuria na ibagas sitaronan. Sipata gabi partoluson do use parlahonami bani kuriain. Bahkan age bani horja ikuriain hotop do diri marsidalian. Ando harma bani panorang nalahoro jupah hamubahon ma ur benami. Buai tumangdo pasu-pasu ni Tuhan, lang tarbilangi ganup holong ni hubata. Dodingta humbani kertas acara nomor 4, anggo hupik kiri goluhon ilobeini naibata.
be niahapkon domadas hu ujung ni tahun 2022 on. Lang 3 jam nari be masuk mahitaon bani tahun 2020. Songon sakidop mata do pangahap parlopus ni tahunon. Songon nolih ni si parjuma, songon nalang masor do pangahap. Halani bola ni si horja honon, hape doma bot ari maraya golap ni ari. Nolih lape partudu, songon nahina rosukon ni Tuhan. Pitah mar pangarapan hubani Tuhanin dohita, mangido gogo, pakon pangurupion bani sagala horjata. Siak ni saberawit isuan idolok Hermon, age naik turun arga sawit, ulang lupa mar sermon. Martua mahalak namambahen naibatani si Jakob, gabe pangurupini, namar pangarapan bani Jahoba naibatani. Pasalmen 146 ayat 5. Nasuan ma timbaho dua gatang sadari, naubah ma parlaho ulang songon sapari. Mangarap doau bani Jahoba, mangarap do tunduihu, hatani do na hupai ima. Anduhur pinut putan, tading iparsobanan, uhur natinurutan, lang ongga marhasoan. Tonggor ma dopak nama kabiarisi do matani Jahoba, dopak halak namar pangarapan bani idop ni uhur ni. Omena sokam buyur ibuan hulu hutan, anggolang ijai uhur buai do sidalian. Hamdo pangarapan ku Tuhan, ham Jahoba hatengarani uhurhu humani sietek-etekon kunari. Riang-riang aribut pahondor-hondor lalap, mabiar lang dihut patonggor-tonggor halap. Sonari ahado sipaimaunku ham Tuhan, hubamu do au martengerni uhur. Reben talun na jenges tumang, harangan perjagulan, hargado haganupan kita ilobe ni Tuhan. Idingat hanami do tetap ilobi ni naibata, horja hapor sayaw na siyam, horja holong na siyam, apa hatatopan ni pangarapan na siyam ba ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangar hita nyanyian solo humbani naratama Guru Saragi. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya.
tekad pakon komitmen. Ragam dotongon namasa bani pardalanan goluhta. Itongah-tongah ni keluarga, kuria age masyarakat pe. Adong do namambahen hita hubani malas ni uhur. Jana adong homado namambahen marpusok ni uhur. Tapi na pasti bani ujung tahun on manggolu ope hita jana parsimada bani haganupan na adong ihasiangan on. Totu talup do hita martarima kasih hubani Tuhan naman ramot kon haganup hita mandalani tahun on. Jana laho mamota subani tahun na baru tahun 2020 na tokin nari ijupah kon hita. Ahado tekata anggo bani na sa taon on lang ope uhab guk nolikku pakorhon ni pandemi na lang ope marna salose si patago berdoa makorjan horja pangidagyangku itong-atongah ni kuriai tapi bani tahun 2020 on gok ibagas malas nihur semangat apa hissa nihur ma'au mengidangi ham Tuhan. Agelang ope maluah utul hita humbani pandemi on sebagai bapa au maningon do au marhorja masarihon aganupan na perlu bani keluarga si patahurang do ahap penorang marhorja apalagi ma uparmingguan tapi tahun 20 on anggo iberepe hubakku panorang pandai maau mamakai honin upar horjanan sonai ge upar mingguan. Doma wahapkon mangurus rumah tangga, terlebih ma bani panorang pandemi nasalpuin. Gobir tumang ahu asal misir bapa marhorja. Borhat niombahu sikola, akulah do marhorja i rumah, tapi uhur gobir ganu panorang. Hupa totap ma uhur hubamu Tuhan, horjaku hu tonggohon, tonggokku hu horjahon. Buai do hanami nama poso na tidak mau tahu bani aha pena masa. Pandemi, krisis ekonomi, bencana alam pakon nalegan. Na perlu banami boy hanami sekolah, kuliah, pakon nongkrong cantik. Tapi anggo boy ape hanami sehat hapeni das bani panorang on, malua humbani pandemi COVID saplusiain, tandani iha holongi Tuhan ope hanami. Menjadi nama poso nagabe pasu-pasu matongon, hanami bani orang tua, age gereja pakon masyarakat. Daknak ope au markuro jana marsikola do hasa kegiatanku. Tapi anggo isikola minggu iajari do hanami mandoding martonggo membasa bibel halani air ringgas matong au sikola minggu pambolasi bani orang tuaku. Sipata rado tubuh ibagas pikiran, loja, bosan, bahkan surut humbani horjaon. Tapi marhitei dukungan, pembinaan, buai tumangdo parlajaran na dapot hanami. Halani ai inunuti mamar lajar, pakon makorjahon horjain. Ase lambin marbagal ibagas hapor sayaon. Holong apa pangarapan. Hita haganupan hasoman sahapor sayaon. Marsirupan mahita mamorsan naburatin. Aye marhitei honniin idalan non hita do titahni Kristus. Marmalas ni uhur mahita, pataridahkon buah ni haluahonta, anjahagabe pasu-pasu, itongah-tongah ni gereja, masyarakat, apa negara, tandani nadop matoras, hapor saya onta. Haganupan tekad apa komitmen taai, buan hita memasuki tahun 2020 on, harapkan Tuhan in saya margogoh do
hita. Masuk mahita hubani acara kertas acara napawaluhkon aima menjaha statistik tapi barita-barita Korea dopai launching logo J 120 tahun Injil Silmalungun lanjutkon holi tangaronta persembahan pujian humbani keluarga Bapak JM Purba pakon inang Borusinaga dopai holi lanjutkon tonggo sapaat. Saloma bata haganop, saloma hubani hasomanami sakuria, naman dihuti pertonggoan ujung tahun melalui marhite live streaming, ija penasya marianan, salom hubata haganop. Boge hita, keuangan dan statistik anggota GKPS Padang Bulan tahun 2022. Naparlobe aima laporan keuangan GKPS Padang Bulan tahun 2022 anggo itorih kita izin setahun bolon mulai Januari dasku bani Desember iridah kita izin datani bulan uang masuk uang keluar pakon balance nih boido iridah kita marhite selaita naboi padaskan nami total uang masuk aima 820 juta 14.407 rupiah. Anjaha uang keluar 782 juta 500.320 rupiah. Anjaha balance ni 82 juta 401.340 rupiah. Namang ihut torih kita keuangan GKPS Padang Bulan 5 tahun terakhir. Anggo ididah kita izin marhitei data 5 tahun bani panorang paima pandemi COVID-10 siah tahun 2010 siah torih kita izin adong anggaran pakon realisasi ija adong anggaran 1,26 miliar realisasi 1,3 miliar anjaha bani panorang pandemi tahun 2020 idah kita hambani anggaran realisasi ini pitah 700 siap lalu juta. Siapai tahun 2020 sada adong peningkatan. Siapai 2022 ija ipukah kita mulai tetap membuka ibadah aima bulan pitu adong peningkatan ibandingkan tahun 2020 sada aima 820 siah juta bani tahun 2022. Tonggon hita ase tahun 2020 tolu hubani rencana anggaratan adop isi tujuh hita marhite sinode jemata sada miliar boy holi icapai hita bani tahun 2020 tolu boy on halani hita doma tatap muka marhite ibadah ta i gereja pakoni partonggoan aima mengenai data keuangan namang ihut idah kita mengenai statistik anggota jemaat tahun 2022 naparlobe tambah anggota kuria sadokah setahun bulanon dakdanak tubuh opat dalahi onom naboru tupu 10 halak pindah hukuria on waluh kakak jumlah jiwani 25 halak siapa yang nak dalahi marhajabuan sada halak tupu mana tambah bani setahun bolon tolul ponom halak namang ihut idah kita statistik anggota kuriata Namoru, torih kita izin Namoru bani setahun bulanon. Naparlobe aima halani marujung goluh bani tahun 2022 10 sada halak. Jadi tonggon hita teneh hasomanta sakuria naparlobe manadikon hita asi tetap ipergowo hina imbatasi dia ibere Tuhan nebata
halani ia do pangapoh na tarsulur hubani sedia. Pindahun kuriaon pitu keluarga, tupuni 22 halak, anak naboru marhajabuan 5 halak, anggo secara aturan, anggo hatongah-tongah ni kuriata, adong na marhajabuan anak naboru pindah do langsung sedia, hubani keluarga pihak paranak. Jadi tupu namar hurang, aima tol pelalu halak. Naparpudi idah kita, statistik anggota jemata tahun 2022, per sektor, torih kita bani datain, torih kita izin keluarga pakon jumlah jiwa, i sektor sada i Jerusalem, tangga bagal 30, tangga etek 10 siah, jumlah 40 siah keluarga, dalahi 67, naboru 86, tupu 150 halak. I sektor Bethlehem, tangga bagal 30 keluarga, tangga etek 5 keluarga, tupu 40 keluarga, jumlah nidalahi 45 halak, naboru 77 halak, tupu 152 halak. Sektor tolu Betani, tangga bagal 22, tangga etek 14 keluarga, tupu 36 keluarga, jumlah jiwa dalahi 40, naboru 56, tupu 104 halak. Sektor 4 Galilea, tangga bagal 40, tangga etek 8, tupu 40 keluarga, dalahi 81 halak, naboru 85 halak, tupu haganup 166 halak. Namangihut sektor 5 Jericho, tangga bagal 30 halak, tangga etek 5 halak, tupu 40 keluarga, dalahi 75 halak, naboru 66 halak, tupu 141 halak. Naparpudi sektor 6 Makedonia, tangga bagal 31 halak, tangga etek 31 keluarga, tangga etek 4 keluarga, tupu 35 keluarga, siapai dalahi 60 halak, naboru 50 siah halak, tupu 127 halak. Jadi statistik ni kuriata per 31 Desember tahun 2022, tangga bagal 110 siah keluarga, tangga etek 55 keluarga, tupu 254 keluarga, bilangan ni dalahi 414 kalak, inang naboru 420 siah kalak, tupu 840 halak. Omma naboi ipadaskan kami mengenai keuangan dan statistik ni GKPS Padang Bulan tahun 2022. Domu hujai perlebih hita padaskon terpuji ma Tuhan na tetap menramoti marmudu-mudu hita das kubani ujung tahunon haganup in ay mahalani idop ni hurni Tuhan halani ay terpuji ma nai bata bapa anak pakonton dina pasing sehat mahita membalusi tahun 2022. Terima kasih. Salam ma hubata haganup. Mengenai tema kegiatan KKPS tahun 2020 tolu. Songon nadop ididah kita izin, nadop takas. Naparlobe tema kegiatan tahun 2020 tolu aima hasadaon pakon pangidangion namar buah humbani Kolose sada ayat 10. Siapai atap bahasa Indonesia persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtemata aima marmalas niuhur mahita pataridahkon buah ni halua honta anjaha gabe pasu-pasu itongah-tongah ni gereja masyarakat apa negara tanda ni nadop matoras hapor sayonta bani bahasa Indonesia dengan penuh sukacita kita nyatakan buah keselamatan dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat dan negara sebagai tanda kedewasaan iman. Onma nagabe visi, tema,
sadokah tahun 2020 tolu tonggohon hita marhitei J120 boy horjahon hita itongah-tongah ni kuriata marhitei saling menonggohon hita ase boy julur mardalan pelayanan itongah-tongah ni kuriata itongah-tongah ni seksi tupuan Naomi kebaktian pagi pakon kebaktian sore. Terpuji ma Tuhan, salomma hubata haganup. Tangar hita doding nagabe kesaksian humbane keluarga Bapak JM Purba Inang Borusinaga sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Paunduk hita hurta martonggo mahita. Hubamu Bapa nami naisombah kanami ibagas Yesus Kristus. Hubamu do pujian nami ale Bapa. Tarlobi bani panorangon. Malas tumang uhur nami. Ipatupuham hanami kuriamu ale Tuhan irumah muon. Jana pos duhur nami hasoman nami ale Tuhan na mengikuti pertongguan ujung tahun. Rap dohanami AGP sidia ale Tuhan bani ianan ni sidia B. Malas uhur nami ipasadaham hanami bani ujung ni taunon ale Tuhan. Halaniai terima kasih mabamu tarpuji maham. Bapa nami nai surga. Doma ididaham ale Tuhan. Ruji-ruji nai padas ni hasoman nami. Rosi tekat dohot rencana nami. Tongon ale Bapa. Anggo ibilang-bilangi hanami bahat ni malas ni uhur. Nadop ibereham bin nami manipat sa taunon. Patut dotongon hanami. Lambin pokut ale Tuhan makorjahon horja harosu ni uhurmu. Lambin bahat hanami martarima kasih. Tapi ididaham dohaganupan ale Tuhan. Sonaha hanami ilubemu. Sonin bahak ni malas ni uhur ale Bapas rosi pasu-pasu na yondos kon hana ham hubin nami kuriamu. Ipalopas ham dohoma hama kuriaon ale Tuhan. Piga-piga na mengalami parut tolon ale Tuhan. Bahkan nadop yalop ham piga-piga anggota ni kuria. Totu ibagas pusok ni uhur do ale Bapa ganupan keluarga sonai rosi hanami. Tapi malas uhur nami itogu-togu ham do ganupan keluargain ale Bapa. Ase manga subsidia mardalan menjalani ari-ari ni goluh ni. Halaniai terima kasih ma Bapa. Bapa nami nai surga diardo mardalan homa pangidangion ni gereja nami ale Tuhan. Age are minggu age sonai rosi partonggoan. Idalani hanami manipat sa taunon age pe mulai humbani live streaming dasku bani tatap muka. Ihap hanami ganupanin halani holong mudo ale Bapa. Ipar mudu-mudu ham ganupan goluh ni kuriamu ale Tuhan. Ibereto ham tong-tong kesadaan hasadaw niu ruben nami. Asiboy hanami marsitukol-tukolan bani borat ni pangidangion ale Bapa. Ganupan ni hapkon hanami bani piga-piga tahun terahiron. Tapi malas suhur nami terima kasih ma Bapa. Ibereham ulaki. Masa nadiar hubin nami, boy hanami pajupah bohi bani ibadah nami. Tarpuji maham. Bapa nami nai surga, sihola nami padas kontonggo elek-elek nami hubamu. Halaniai mangahap doha nami pardosa doha nami. Lang talup hanami ale Tuhan, anggoy bilang-bilangi hanami ari-ari nugulun nami. Tapi boto hanami Tuhan, parholong doham. Begalan doholong muai ale Bapa, marimbang dosa pe nai horjahon hanami. Marpangulaki dohur mubin nami. Anggoroha nami manopot kon haganup dosa palanggaron nami. Halanyai ale Tuhan. Bahat tumang palanggaron nami nalang terbilangi hanami ilubemu. Tapi didaham doay haganupan. Halanyai mangelek mahan nami. Salpuhon hammain humbagas uhurmu ale Bapa. Marpangulaki mauhurmu hubin nami haganupan kuriaon ale Tuhan. Bapa nami nai surga. Siholda nami ale Tuhan. Padaskon tonggo nami hubamu. Bani panorangon secara khusus martonggo hanami Tuhan. Bani keluarga situa Sudirman Girsang na sedang ibagas pusok niuhur. Yalo pampar lobe si matuani. Tuhan roh maham. Jongjong irumah ni sidia. Ase iboto sidia ale Tuhan. Ganupanin nadop iransangkon hamdo. Tuk dogo-gohmu nalaho mangapohi sidia haganupan. Halanyai posma uhur nami ale Tuhan. Ganupan acara nasiol horjahonon. Pasu-pasu hamain. Gabi hasangapon bani goranmu. Sonai ale Tuhan rosi piga-piga keluarga nami. Nasa taunon ibagas na pusokan uhur. Halani doma yalopam piga-piga anggota ni keluarga. Tuhan yondos kon hanami maganupan sidia hulubemu. Hama mangapohi uhur ni sidia. Hama mambere pangarusyon hubaganu bani ganup keluarga. Aselambin iarusi sidia rusiamu ale Tuhan. Sidia rando tong ibereham. Agepe sipata songon na
suhar bani pangahap nami jolma, tapi persaya doha nami gogoh na humbamu, apo-hapo na humbamu, mambain boy tarapo si dia, iulaki si dia, ulaki horjani si dia ali Bapa. Bapa nami na surga martonggo doha maha nami, bani ganupan anggota ni kuriamu, na sedang iluar kota na pardalanan, ondos masih dia ganup hulobemu, hama ale Tuhan makasomani si dia, sangga pajupa pakon keluarga besar si dia, ase boy si dia ganup gabe pasu-pasu bani keluarga ale Tuhan. Sonai rosi bani pardalanan si hol mulak pe atap atigan, hama kasomani si dia padao kam ale Tuhan, nasa parmaraan bani pardalanan, ase moy mulak si dia, pajupa usiha nami bari ari-ari nalahoroh ikuriaon ale Tuhan. Bapa nami na surga martonggo doha nami homa bani parhorja ni kuriamu ale Tuhan. Yondos kon hanami ma si dia hubamu. Doma ibaen rencana kerja nasiol horja honon ni kuriaon manipat sa taunon. Iboto hanami seng gogoh ni si dia ale Tuhan anggolang ham mapargogohi. Halani ayon dos kon hanami ma si dia hubamu. Pargogohi ham si dia ganupan ale Tuhan. ABP ale Tuhan tanggung jawab ni si dia. Bereham semangat, bereham kesehatan. Ase malas uhur ni si dia ale Tuhan makorjahon pangidangion. Na ibereham ope hubani si dia ale Tuhan. Ase lambin ipokut kon si dia haganup horjani si dia manipat sa taunon ale Tuhan. Sonai homa pengurus sektor, pengurus seksi, ibu nami hubamu. Bahat do tanggung jawab ni si dia Bapa. Tapi pos uhur nami maraso mahon ham boy do ganupa nai torsa ihorjahon ni si dia. Bapa nami na surga martonggo homa nami bani PHMJ nami tukoliham si dia Bapa pargogohiham si dia nalaho marmudu-mudu jemaat ni GKPS Padang Bulanon bereham ale Tuhan semangat hubani si dia hikmat dahu surga ale Bapa lau memimpin kuria nami on imanipat sa taunon. Terima kasih ma Bapa. Bapa nami na surga martonggo doho maha nami ale Tuhan bani negara pakon bangsa namion. Lang ongga opi dalanya nami tahun nasihol bereon muhubin nami ale Bapa. Tapi pos uhur nami aha penini halak ale Tuhan pasal tahun nasihol berehonon muhubin nami. Anggorap pakon ham tahun gabi pasu-pasu duai ben nami. Halani ai pos ma uhur nami ale Tuhan mardalan pakon ham. Manipat sa tahun nasiol bereonon muhubin nami. Rosi negara dan pakon bangsa namion. Masukkan nami mau tahun politik ale Tuhan. Posuhur nami marhasa homan honham. Bereon mudo dami hubani negara namion. Tarlobi martonggo hanami. Bani pemimpin di negara namion ale Tuhan. Presiden, wakil presiden. Rosi ganupan ale Tuhan menteri. Rosi ganup pimpinan-pimpinan daerah. Bapak marsora maham ibagas uhur ni si dia ICP si dia age pelang persaya hubamu Yesus na isombah kanami pos do uhur nami tinopamu do si dia tunduk do si dia hubamu halaniai paru huriham si dia par gogoi ham si dia ale Tuhan makorjahon horja tanggung jawab ni si dia ganupan ibani negara pakon bangsa namion. Bapa nami na surga yondos kon hanami haganup situasi na law sidok pakonon nami ale Tuhan. Halani iboto hanami hamdo pangarapan nami hamdo manugu-nugu hanami bani dalan bani tahun nasihol bereonon muhubin nami. Terima kasih ma Bapa tarpuji maham sonai rosi pimpinan ni gereja nami ale Tuhan hun pusat dashu jemaat pasu-pasu ham si dia ale Tuhan aselambin margogo si dia nalau membeban hon GKPS bani pengidangion untuk tahun ke depan ale Bapa. Rosi ganupan juak-juakmu pendeta pereses rosi ale Tuhan penginjil pargogoi ham si dia ganupan pasu-pasu ham ganup pangidahon ni si dia ale Tuhan ase marbuah matongon ai jane takas ia hapkon kuria ale Tuhan bahkan ia rasahon pemerintah rosi negara dan bangsa namion. Terima kasih ma Tuhan. Tokinari siol
tangaron nami mahatamu na ibabahon ni juak-juakmu inang pewe nami ase hamama perguguhi inangon ase bu ipadas ale Tuhan hatamu diar hubin nami bereham homa pangarusion hubin nami nasiol mangarusi hatamu terlebih ale Bapa na lama korjahon. Terima kasih Bapa, terpuji maham Bapa. Ibu Tuhan nami lang sempurna tonggo namion tapi pos uhur nami sempurna honon mudu ganupanoon alang tarhatahon hanami ilobe-lobemu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bai pardalanan ni goluhta Yesus ma bain hasomanta iramoti dohita tongtong paima itangar hita ambilan na ibobahon juak-juak ni inang pewe narsinta borumanik dodingta humbani haleluya nomor 458 ayat sada pakon ayat 2 bai ganupan sidalanan muin. Jesus, bagai nasobanmu. mamikiriin bani Yesus patugahin. Dadingkon kita ayat 2. Sangalo jangan mamikirin bani Yesus patugahin. Martonggo mahita inma tongtong pos ni uhur nami Tuhan na makaporsayay habagalon ni kuasamu ibagas pardalanan ni guluh nami porya hape nasihol si boluson nami sonahape borat ni pakon mahol ni tapi do maparlo beham ijay nalaho manogu tangan nami ganup marsada-sada ase sanggup ase pak hanami Tuhan mandopakon pardalanan nadauh ope nasihol sidalanon nami terpuji maham Tuhan khalani bagal tumangdo pambahenanmu manipat ibagas guluh nami terlebih bani nasa tahun bolon on nadop salpuin Tuhan janah lebih hunjin homa
nagabe pangarapan ban nami, tetap do isediahon ham, ipasirsir ham, idop niuhur, pakon holongmu, na tetap marmudu-muduhon kanami kuriamu haganupan. Terima kasih Tuhan, hatamu nasihol ondos sutongah-tongah nami, bain hammain, lahopahot kon pakon patotap kon hapor sayaon, rosi pangarapan nami. Asehot hapor sayaon rosi pangarapan nami, ibagas goluh nami si ganup ari. Ibagas Yesus Kristus, terpuji maham Tuhan nai bata Bapa nami. Amin. Kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe ambilan bata ibagas nalaho mangujungi tahun 2022 on, pakon nalaho manaruhkon hita untuk memasuki tahun 2020 tolu, ibuat kumbani rom bindu 10 sada, nai mulai kumbani ayat 30 tolu, das subani ayat 30 onong, sonon ma tersurat pairikirik hita ma ibaga suhurta. Puji-pujian pasal dalan halongangan ninai bata, bagas ni intene, habayakon, hapentaran, apa habotohon ninay bata. Naso tarpareksa do uhumni, anjahan naso taririkirik do dalani, ay ise manamambotoh pikiran ni Tuhan in, ise do si panuturi bani, ise do naparlobe mambere bani, ase ia membalas usebani, ay humbani marhitehosi, anjaha hubani dohaganupan in, bani mahasangapon sadokah ni dokahni. Amin. Shalom mahubat tahaganupan. Iya, hitahaganupan songon bueni hita na hadir ibagas gereja on, sonai dohoma beraneka ragam, bermacam-macam situasi pakon kondisi nadop idop pakon hita sadokah tahun 2022 nasalpuin lang 3 jam nari yujungi hitama tahun 2022 on lang 3 jam nari masuk kota ma tahun 2020 tol. Nah, domu hujai iparsahapkon hatani Tuhan kita bani haganupan kondisi ai songon na iakuhon ni Paulus bani haganupan peristiwa pambahenan karya ni naibata ibagas goluh ni pakon bani pardalanan penginjilan ni ia menyimpulkan marhite perenungan pakon refleksi iman ni ai mana menjadi puji-pujian bani nini ijai bagas ni intene habayakon hapentaron apa habotohon ni naibata adong toluha na menjadi perenungan ni Paulus kumbani haganupan khorja nadop ipamasa naibata ibagas goluh ni toluha lak maksud ni hamoraon hagabeon hasangapon songon nasomal iparsita dunia on. Tapi toluhanay maksud ijay yang pertama sekali adalah habayakon. Tuhan kita, Allah kita itu adalah maha kaya. Maha kaya. Ase
Kumbani do haganupan kita manjalo atap aha pena gabe milikta i dunia on. Atap aha pena dong batta bani panorang sonarion. Kumbani do ijalo hita ay. Dan dia tidak pelit ibagas sabayakon niay. Tapi justru dia men-share, membagi hon haganup ahana menjadi milik nih untuk kepentingan orang banyak, termasuk homahita. Ase aido sasitong ni anggobani bahasa Indonesia, bagian kumbani judul bagal ni ayat 25 das subani 36 on sadado ay ibahin. Tene, sadado ay artini sasitong ni ang guadong ijay isobut Paulus bagas niin itu tidak terlepas sumbani karya penyelamatan ni nebata nadop ipatalar marhitehon mulai humbani pasal ataupun bindusia das subani 10 sada panjang lebar Paulus menguraihon bagaimana terjadinya, bagaimana besarnya karya Allah itu untuk menyelamatkan semua bangsa. AGP memang alamat pertama nih haluahon ataupun keselamatan itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Tetapi nini bani teks ni ambilatta bagian ni ay irapingkon dorat tingai, irapingkon. Sehingga yang tadinya semua orang Yahudi menjadi berhak untuk mendapat haluahon keselamatan, tapi halani adong kuntonga-tonga ni sedia na menolak keselamatan ay maka masuklah bangsa-bangsa lain. Na idarat ni halak Yahudi maka parsimada mausesidea bani haluahon ay. Tetapi nasihat ni Paulus isobut ijai bani ayat 10 walu sebelum nats tahun ipagol pado halak nadop dapot haluahon ay nini ijai ulang magijang uhurmu do pakrating ay anggo gijang uhurmu ingat ma sedoho na mangusung urat ay tapi niusung ni urat ay doho. Jadi jelas sekali sasitong ni bahwa keselamatan yang diperoleh orang-orang bangsa na darat ni Yahudi ay hanya karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah. Maka das subata bani panorang sonarion ay hita pelang halak Yahudi. Tapi halak si malungun. Tetapi karena ada yang menolak ketika itu bani haluahon ay maka hitape gabe parsimada bani keselamatan na pinasirsir itu hatta ay manay pesta hok kita lewat perayaan Natal yang sudah berulang-ulang kali kita rayakan. Hita haganupan usih bani aha na yakuhon ni Paulus bani teks ni ambilat taon totu hombar hujay dohoma agena gabe pengakuata anggo manaili hita bani tahun 2022 ada lungun nyuhur na idopakon hita ada kesedihan ada air mata ibagas perdalanan di Goluhta. Kenapa? Karena kita banyak kehilangan sosok orang-orang yang kita kasihi mambahin hita marpusok nyuhur. Tetapi irik hujai homa buedo homa malas nyuhur tawa canda marhitehon ni nadapotan horjan yung bahta lulus bani perguruan tinggi negeri songon nai surah-surahon kita tambah do homa bilangan di keluarga marhite na marumah tangga yung bahta lahir pahoputa pakon nalegan ada banyak yang saling pagati soluk na masa na ipaundos na ibata ibagas perdalanan di Goluhta bani tahun 2022 lang targambar hok kita anjaha kadang-kadang lang siat lang tarpikiri hita songon na isobut ni Paulus ay
Dia tedo memang Allah kita itu Allah na bayak, Allah na pentar, Allah na gok ibagas habotohon. Tapi marbeda songon habayakon na somal imiliki ni jolma i dunyon. Marbeda pakon hapentaran na imiliki ni napentar i dunyon. Marbeda pakon habotohon na imiliki ni habotohan ni jolma i dunyon. Mase isobut hanami sonay, anggo habayakon, anggo hapentaron, anggo habotohon na hotop imiliki jolma, gatido ay lang paroh malas niyo hurbata. Gati, mase, halani habayakon, na imiliki ni halak na legan, boydo ay paroh kon odohodoh, kumbani hasoman na legan. Hapentaran na imiliki ni napentar, ang gulang berisi hikmat na kumbani na ibata, hotop do ipake ay laho mangodoh-hodoh ataupun paetekon na bodoh. Maka adong istilah sate soto mate na oto nini halaniaha halani uhur-uhur ni na malway, uhur-uhur ni na pentaray, mengendalihon kehidupan ni orang-orang yang kurang pintar nokan ay. Naon ma iya. Jadi nini ijay langsonay habayakon na imiliki ni nebata diperuntukkan menjadi berkat pasu-pasu keselamatan bani haganupan jolma. Marbagian mahita ibagasay. Berkat pasu-pasu ni naibata ay. Iapresiasi hanami nokan inang bapa nadop lansia namandodingkon duet vokal group ni sidea nokan ay tini. Luar biasa tumang. Anjaha barangkali anggo bagas irenungi hita sair kumbani lagu ay itulah sebenarnya yang sudah dilakukan Allah ibagas kehidupan. Ay manadop ihorjahon na ibata bani goluhta mambahin hita jupahan malas niuhur das bani panorang on. Ase songon na isobut bani Yesaya ay homa anggo ihatahon nokan ijay bani bagas ni intene habayakon hapentaran habotohon ni nebata naso tarpareksa do uhum ni latar belakang ni Paulus makatahon lang tarpareksa jolma uhum na humbani nebata ayang go manurut pikirata si uhuman majolma na marsalah si uhuman majolma si pardosa tapi hape manurut uhum ni nebata ipitori do si dia anjaha iselamatkan. Langadong panguhumion ni jolma nasonai ididah kita. Yang bersalah wajib dihukum. Namar dosa wajib menanggung dosanya. Tapi pamikirion habotohon hapentaran ni nebata langsonai. Maka anggubani Yesaya 55 ayat 8 das subani ayat sia ay ihatahon sedo pikiraku pikiran nima anjaha sedo dalanku dalan nima nini Jahoba ay songon gijang ni langit kumbani tanohon sonai do gijangan dalanku kumbani dalan nima anjaha pikiranku kumbani pikiran nima nini bani Yesaya ay. Domu hujay hita haganupan na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Malas niuhur na tarlobih bata bani ujung ni tahun on. Ayma COVID-10 siya dom mamulay lang margogoh be. Dom mamulay lang margogoh be. Sugari pe memang das banitikyon
betul-betul ope berdampak bani haganup goluhta, dampak efek ni COVID-19 siana salpuin. Kita masih merasakan efek ni ai, terlebih i bidang ekonomi. Jana angku menurut ahli-ahli berdampak bahkan lebih parah ope nini das bani tahun 2020 tolu isobut ai tahun ekonomi yang gelap. Karena itu ini Presiden Jokowi kan tahun ekonomi yang gelap. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama parahnya. Nah, ibaga sai hita haganupan, nahado hita menyikapi ai. Sadana sihol tetap ijolom hita bahwa lang tararusi hita nadop masa. Sedangkan ahana terjadi sadokah tahun 2020 siape lang tararusi hita. Apalagi mahoma mangarusi nalape masa. Tene. Mangarusi nalape terjadi. Totu bani haganupan ai tong dohita bergantung kumbani aha nadop iakuhon di Paulus bagas tumangdo habayakon ni naibata. Artini bayak do ia untuk mamasu hita. Ihapor sayai hita haganupan do sukup anjaha ipasirsir Tuhan naibata nagabe kebutuhan ni pardalanan di goluhta age bani tahun 2020 tolu. Hidup kita, hidup orang percaya tidak tergantung kepada apa kata orang. Hidup ta goluhta lang tergantung bani ahan ini halak lang. Bukan tergantung kepada ramalan, bukan tergantung kepada apa kata orang-orang pandai. Tapi sedolah makatahon kalau begitu kita berdiam diri, berpangku tangan, lalu bersenang-senang langlau makatahon. Artinya ulang itambai hita gobir niuhurta. Bani hal-hal nalape jelas. Karena kehidupan kita, masa depan kita sudah jelas ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Aidu se iha tahun ijai. Ai ise mambotoh pikiran ni Tuhan in. Ise dosi panuturi bani tidak ada. Sukun-sukun na yajuhon ni Apostel Paulus sa sitong nilang mamorluhon balos. Tetapi itu justru memerlukan perenungan yang amat dalam. Refleksi ta sebagai orang-orang yang beriman. Betulkah kita itu anggoporini mak terjadi hal-hal nagati bertolak belakang ibagas suhurta nalang ongga sama sekali terpikir ibagas goluh tahun. Aido nai perhadapkan ibagas goluhta tahun 2023. Apakah kita masih mengakui otoritas firman Tuhan yang menjadi penolong bata? Anggo masa ma langsung na iarapkon hita. Masa ma krisis na memuncak, halani ekonomi na lang stabil, mata pencaharian kita yang tidak menetap. Mampu ope hita tetap menempatkan firman Tuhan songon Paulus bani teks ni ambilat tahun yang memegang kendali ni kehidupan ta. Ondo sa sitong ni nasihol ipatakas Paulus age hubata bani panorang on. Ketika kita akan memasuki tahun 2023, kita yakini habayakon kekayaan ni bata dong bedo bataon.
kekayaan habayakon ni bata ay doma ipaundos subata marsada-sada. Halanyai ay managabe sukacita bata lahu memasuki tahun 2023. Bukan menjadi beban, bukan menjadi kesulitan, bukan menjadi kesusahan bata. Agepe masam do pandapot pasal tahun 2020 macam anggoy tangi-tangi hita haganupan rado mitor lapedas kita hujay do majantungak kita parlobe kanay do kan lapedas sita ayadong do de bahalak makatahon apa yang perlu dipersiapkan tahun 2023 nasyam bapa inang nama poso ahado nadok ipasirsir nasyam bohal nasyam bohal ta untuk masuk tahun 2020 tuluon. Ahado kira-kira Bapak Inang investasi martambah-tambah halanya dong do na ahli-ahli makatahon persiapkan duit kontan ini persiapkan emas atau investasi na urah jualon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tahun 2020 tuluon ini. Nasyam hado naduk ipersiapkan nasyam. Barisan bangku nasa bolah kanan nami kira-kira ahado naduk ipersiapkan nasyam memasuki tahun 2020 tulu. Martonggo, modal tonggo, tene modal tonggo. Terima kasih nalegan mungkin sobalikon ni balos ni Bapak Ai adong kira-kira apa kira-kira modal utama lahu mandopakon tahun 2020 tulu. Hai mewakili hunjai tene hunjon. Bapak Inang ahado nadok ipersiapkon nasyam modal bohal untuk memasuki tahun 2023. Tetap ibagas pangarapan, ulang meser, ulang morot pangarapan ay. Halanilang sakido mata pelang ongga ita dikot Tuhan hita. Puji Tuhan. Nasyam hunjon ulang adong na ikut-ikutan. Oh halani jon jainin. Ijon ahama. Jujurlah. Jujur. Atak adong do na terpengaruh songon na ihatahon ni para ahli-ahli na manobut on may persiapkon on ma berbagai cara pakon teknik ipersiapkon untuk menghadapi berbagai hal kemungkinan krisis bani tahun 2020 tolu. Nasyam muntongah-tongahon lambin orot bani Tuhan karena Dia maha kaya dong do bani ganup omas pirak ahape adong do bani Tuhanai. Terima kasih anggo nasyam bapa nasabolah paling pinggir hapor sayaon jadi haganupan mudah-mudahan Aima memang natongon nadop ipersiap ko kita ulang investasiku doma adong ijan ketika isuku kanami oh investasiku rumahku ijai 3 ijan 3 ijan mudah-mudahan lang adong nasonai tapi betul-betul ahana yungkap kon nasyamai yang menjadi modal utama jadi nalegan ai itu adalah sebagai tambahan modal utamata tetap martenger nyuhur tetap mambahen Tuhan nagabe sumber daripada segala-galanya halani nini nokan ai ayat 36 ihatahon Paulus mengakuhon ai humbani
Jadi apapun yang ada di dunia ini, isini, natinopani, ay humbani, marhitehosi, anjahahubani dohaganupan. Awalnya dari dia, tetapi juga akan menuju kepada kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, semuanya akan menuju kepada hamuliaon hasangapon bani naibata bani ma hasangapon sisadokah ni dokah. Apalagi maguluh ni halak na porsaya tentu maningon menjadi hasangapon bani. Ulang terbalik. Bapak inang nama poso ulang terbalik. Halak lapis onaha tapi hita nagatihu gereja dom malojan lobean gobir bani situasi haganupan. Jangan menjadi terbalik. Tetapi biarlah kita menjadi yang terdepan, yang berani menghadapi berbagai kemungkinan sekalipun. Halani hatani Tuhan maka tahun hubata bagas ni intene habayakon hapentaran apa habotohon ni bata di luar nalar manusia semuanya. Maka apapun yang yungkapkon ni hasomat tajolma atau ahli-ahli apapun itu, tapi pangarapata maka tahun yatas ni ay Tuhan naibatado na lebih hebat, na lebih markuasa, na lebih pasirsirhon segala sesuatu. Na siam kuria na hinaholongan ni Tuhan na mengikuti ibadah online marhite live streaming tabani borngin on mapanotap. Age penuan mungkin lemah na siam secara fisik, halani parsahiton parnaboritan, tetapi Tuhan tetap memberikan malas niuhur bani nasiam, bani keterbatasan langkah nasiam. Tuhan tetap masarihon mapardulihon nasiam. Halani langi botoh kita Rusia ni naibata Rusia ni Tuhan bani perdalanan di guluh tahun. Kita hanya bisa mengakuhon irik songon pengakuan ni si Paulus nokkan ai humbani marhite hosi anjaha hubani do haganupan in halanyai bani ne batama hasangapon pakon puji-pujiatta agea HP na terjadi ibagas 10 tahun. Amin martonggo hita. Ham Tuhan na ibata bapa nami lewat firman-Mu domma ipatotap ham arta na paling berharga nagabe modal bohal utama nami laho memasuki tahun na baru, tahun na sama sekali lang ibotoh kanami ahana masa, tapi ibotoh kanami rencana sura-suramu ay marencana rancangan yang indah songon bani Jeremia 20 sia ayat 10 sada ay. Tuhan ma na tetap memberi malas nyuhur huban nami. Bani suka duka na idopakon hanami Tuhan. Hama na tongtong ipasangap hanami, ipuji hanami. Halanilangong ga berkurang hasangaponmu. Marhite bagi-bagi ni kejadian itongah-tongah ni dunia on. Bahat hagobiron, bahat na masa na pagati soluk, na ididah, na itangar, bahkan na yahapkon hanami. Tapi holongmu lang ongga, morot margeser humban nami, ay mana menjadi sukacita nami na bagal Tuhan. Anggo bani panorangon, adong humbani orang tua nami na lungunan, hanalilang boy pajupah, pakon bani haganup nyombah ni sidia. Hamma humatongtong
namambere namanggoki malas ni uhur ni sidia. Anggo banip anorangon pagori ni kuriamu adong na ibagas pusokan uhur. Agepe ibagas pusok ni uhur sidia. Totap do ham makasomani menghibur sidia bani ganupan lungun ni uhur ni sidiain. Anggo bani panorang on adong naragu nabimbang nalaho manotuhon sikap hidup ni patotap ham bahasa Rusia mu bagal dope nasihol ipabotohkon ham huban nami ganup marsada-sada. Terpuji maham Tuhan marhasoman kon ham mahanami ibagas na mangujungi tahun 2022 pakon ibagas na memasuki tahun 2020 langdong nahurang nami anggorap pakon hamdo hanami ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Sanggah patup pugalangan on hita irik dodingkon hita haleluya nomor 340 ayat sada das subadi. Jesus,
dingkon hita ayat sada. Riap mahita jongjong. Ham Jehovah naibata pardear layak namanong tongros si sadokah ni dokahni. Ibagas malas nyuhur dohanami. Mamuji pakon pasangapkon goranmu na pasingin. Halani idop nyuhurmu. Napadiparkon hanami hubani tahun na baruon. Bagal tumangdo idop nyuhurmu ijalo hanami. Ibagas tahun na salpuin. Ay mapasu-pasu pardagingon. Sonay homa partonduyon. Namangindo mahanami sonari hubamu. Asesongon pasal puhononmu bani tahun na burukin. Sonay mahoma. Salpuhon ham haganup dosa nami. Togu jana hasomani ham mahanami ganup ari ibagas tahun na baruon. Ase ipake hanami ari-ari ni goluh nami domu hubani rosuhmu idop mauhurmu Tuhan jaloham mahanami. Amin. Riab mahita martonggo marhitay tonggo na niajarkon ni Tuhan Jesus subata. Hamba pa namin ay naguriatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni hurmu inaguritong ahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa daryon haguluhan ariari, sasapham madosa nami songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Paluaham mahanami humbani pangago. Ay ham dosimada harajaon. Pakon haguguhon. Apa hasangapon sa dokah ni dokahni. Amin. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop nyuhur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakon holong niyate ni naibata bapa, apa parsauran ni tondui na pasing ma,
maka somani hita haganupan. Amin. Sambil marsalaman, nai samping kiri kanan, muka, belakang, irik mandodingkon haleluya nomor 400 sia. Ulang lupa hita pertonggoan keluarga tabei domai serhanami marhitei grupta i jemaat pakon haganup setabi hanami langdong tertipat cara nai fotokopi hanami tapi marhitei aima WA grup napa duahon ulang lupa hita patar membebahon tahun baru tatenek weh tahun baru patar ase ulang membere malas niur hita boy hita mendalankan tahun baru siapai holi galangan bani tonggo keluarga aima hubani kas resort aima nai padas kanami. Jadi selamat menjelang tahun baru mahubata, salam mahubata haganup. Horas.